Suatu hari saya sedang mengintip dan melihat seorang babaturan lagi nyewa motor. Dan saya menyamperkan dan lalu saya menanya mereka. Teranak dan motor ah. Dan motor ah. Bodan. Rode. Kereta gara beta. Mulai anyar. Siapa pun kenal borasnya? Copot dulu ganti 2000. Gas ngegesek bae. Kena. Ah, bang. Mending memasakkan lah. Jadi kan? Kita tahu ya. Memasakkan. Kita naik. Nanti kan jajan lah. Hey, what happened? Tadi di sini. Nah. Di mana Bin? Di bengkel Naon? nambah Oh. nih oke lah Bisa cek. bantuan Dia bantuan. Bangun. Naon nak? Lah panglap yang iya harusnya. Oh, mana lapna? Lapna teh. Tuh itu kan itu. Sampai hirup, hirup. lapna mana Ya, Buru ji lap bisa. dia nanti lap Ah, sampai hirup. Sekali banget naon kok. Nah, sekalian penglap. terus dia ka pelakna cenah ambe hirup ka Dia heeh pelakna kotor masuk hubungan hirup nanti kan susah itu oh, lo batanuhan tiru tuh mah teh. nah iya kan kieu-na tak tutup pentil lah coba cenah dipanggilkeun Coba. jerona sok ngaruh Coba dibukanya. sok buka ke tiup heula jerona ditiup ya. Sok tiup coba. Gua Ada di tiup oh geus sok Terus ditiup. ieu nu kina 8 cenah bising eta cenah Meniseueurnya. mau bawa kaca spionan ieu teh hirup lami Itu. Euy, atuh euy. Motor ngorek motor mana yang ngorek peso juga. Beng. ya nelpon ka buah Naon? ya nelpon ka buah mana ya di tadi nelponan wae aing tersare kaganggu Mana? nah nyata balikeun HP-na balikeun goblok balikeun HP aing maksudnya balikeun anjing kieu mah kadenge halo gitu tah gara ku aing teh Nusra daripada pusing tiru-tiru ngomong dulu lah. Oh, sok, Pak. Sok. butuh